Endwara z'amisho byagambwa bwanyuma y'abashaho araharo eye center aho muri Mbarara baheza kushemeza abantu abarengero mu 20 kumugumwe go girls abanya-Uganda. Mustirikire tirabi abindi tushangire binice bakwita cataract ningashi ekiri kwitwa nkakaho. Mustirikore mustaba rwirinka out of 49 by yesterday obino shanga barwirinka makumyana binakaho. So ababira bingi byaro mustira abantu abijana bakuru myake yabukuru mushanga binakaho. Ekyo nkikorwa omwanyogo necyo keza esabit nibagirango endwara yakaho niyo hati ekikwaso omwoyo gukubanza omukuteganisa abantu benji. Nimbabura abantu kugira ngo mureke kuzokwe mukaguma mukumere ningashi mwinakaho akaho nakantu akakubasa kwiyoho kandi ukagaruka kweza nkaburijo ngo kuwabe no gwezo kiri imyaka ya buto so nimbahabura ngo bije tubashemeze bagarike barebe. Rero muhimbo n'abandi bacariyo binakaho abase kwija niwe mbendesire hano mama amisho gahumira tarahweza muke cyo kutangaza kuba amukoraho umukikuru yareba kandi hatarahweza jejeje mu weekend ntija kubane tubahereza ubuhereza ubukwatire no kureba amisho indwara za burijo zona kandi tugacebere agari kwetaga ibirahuri byo kushoma abantu bindi tukashanga batakushoma bibuli kandi tempo ntubantu nango tubahebera huri bashome bibuli zabo bashemerirwe bazo mu cyaci kandi tubarebe kandi tubahereza n'imbazi y'indwara za burijo za araje n'izindi abantu batakwezaje indwara zakaho mutakubane tuzishemereza busha za pressure ya misho mwijahirwariro ejya ruharo kandi mutungo buherezo bumbaha ohiraho ebyamisho aba-Uganda Bible Society bakora bibuli y'urunyankore eyabo abatarukureba. Urejo ni yo kutangaza munonga habo kuba wanureba munda atine kirimu koka abatakweza n'ingabe mpumi uko ari kukwataho abanasho kwenti sima ruhanga abo kugira ngo Bible Society tubasize guteka bibuleji umurunyankore kandi yagira muri bitabo ibyo mubonano ibitikweta canonical books ombutongore age niyo kebwa abo bantu batakureba kwetorora Uganda na hiru yaho. Beno bibuleji naza kuba netongozo mu butongore hagwakana kandi umukoro nuza ko bwebembirwa ya Bishop witware rya Mbarara the most reverend Lambert Binomugisha cathedral ya Mitanga. Awa TV West ndi Senyomo Gideon aho muri Mbarara.